Kani kadega Batesi TV, bat pidang pet yaki kubor baman kasni, balawan rasha pi da ka Orange Nissan, lom so po niya Fabricate Shillong, ringkat bat ka BDW International School Nongmansong, Langkarding Shillong. Admissions open now. Kani kadai ka kanhon jong ki nong yalam jong ka seng New Trap National Youth Front na kelengi circle ki balawan ye kendo yaw ki nong pathai kubor ha ka arfun rhetoric mentau bunai rempang arjar arpo ha Shillong Press Club habaya kren sha ki nong pathai kubor ha kani kasngi kini ki nong yalam jong ka seng HNYF ki lapan pau ka jing sngo bunyaw halor ka jing kensting ki bor badai kmi ha ka ba shalantu ye ki masi lengba kani ka jilla Shagari Bangladesh. Kini gid khot jong ka HNYF kila yatu bahado katayo balala kila penlong ka jing talasi ka bakendit ya ki trok ki bayat lengba ka thain operasyon ha ka bakilalap ya ki palat spa tali ki trok ki bakit ya ki masi klam dadon ya ki shalan ki balatmu ban shalan to Shagari Bangladesh. Lai ru bahaga jing toket ya ki nongnya trok ki babun ki balong trai ya kini ki masi ki de ki brio ki banaka jela Assam bad don ru ki katto kat ni ki khasi bad ya kini ki masi la ju shalan sha Bangladesh lengba ka hat maudon dauki bad ki wei de ki benta khapon kalian ka seng ila bun ki ka bai de bakani ka jing khai tu de masi de ki spatli men dang men spayo de ki spatli Kaya pat ikikali bon kay nakali ko sarkar kamdan kanu ka sikya ako pa yun kani ingin tang ipa kin pati kwa nginyo jing sai na government te kumno kini namar ba ila so thu sai ba India jungi nei ka along street ba kani ka kalan masi te kumno ba kani ka Meghalaya jungi kadangla bakan poi buat kita di masi mo dangla ban supply Seduk bangla. Ya kan tinggal video ni film video lah. Bahkan pengelak last week elak yang surprise again. Gila bagi simit nak ispat kali bagi kita kali ru. Kibam dan challenge nak dengan veterinary. Tiga pun high direct yang kali baru. But ni apply buat kaweru dong like stone ya kibagi mak ben be kan ber kilek jumlah tip kita. Dekat ni kibagi mak nak file baru kali. Pada kata kepong lah dulu lagi pan ikut Islam. Don ngikeli kita muna boleh try kini mesti don boleh try kasih but don ilmu ru kawai dong hadin bagi keli kita don bangun ban mi muna boleh try hari ni tip dan klip ni ai dok ya kini driver ki ong bak debek ki jong ki mar jong pada pengla di peremjo ni government ru alor kumno kata ai khai ka paten jong babon balang kumno nau khar pengla ula ban tip ki mar na jela ni bat ura derek sa pengla kita di perunjur kita yang juga sedih semuanya. Bagaimana kita ya kador kompetitif kador mesti kalau nak kill nak kepor kamputan gaji dia tengah jengki tu kill disuruh apa kumbayang present long apa rinja ni kan balok di distrik apa India lah kang ban bang mesti lain nak start dilot is juga ini kata saya keren ba ki mesti tak guna kepoi ya kejelas ni saya di sini dah kipau aja tu lagi poin bat. Ibu poin sebangla kasuan dan bagi spak tuli harus sekali bayar sebangla lima. Makanya kaya berbelak pada kemasi mendak kalap benih sebangla kemudian juga bukan bangla rumah rumsuk dah besuk sini. Pada kemasi kadang lah poin kemudian ikan tujur ya tenat berdei pek kamtam apa dei gilai kaput. Gila kaput di ketujur bagi dia pentah bagi dia bagi mereka checking you ya ketika jadi kayu marblak nomor pada kaya kita jadi kayu marblak ni kemudian nang ni kalau sedih kemudian nang tiru kemudian juga berman sini kalau ada kawan sini kalau tolong bajing mak aja kah lebih pateng khantam lagi marblak lah saya kelapan poin sekiwi kemudian marblak bawana bangla kelapan man poin tiar pun berhai ki drops buat kembali ini untuk drops jelai ni hari cuma, ini mengi persajur bat ikan tu ikutran bapet agilan ceput, makin kampet perman makin leg checking kepada ini. Jawab dia kali kemudian bakam terai, kemudian weru bakam terai ya, kali masih suan suami driver kunu terai dari kunu dia semua, empoy, mun mungkin habis pun hai kelai gitu, nimla beli. Kan ngimlam nomor 4 dan
Baru bang kadang macam kharbang desi ulah siang pas di spot naugau jadi road sini di batai serta yang masih di pak nang ni te kadang gajinya penyat limba kali pakai penyat nang ni sekolah Iban terba kita ni ba ong long terba ya lap kenapa di don kata di salah tu di mesti tinggi let surprise tinggi harga tinggi let surprise tinggi ni obat ekspat lagi teruk but bobo lagi teruk ki brod bit phat bit na phang na ba ki mieng sin bag mieng dum la so tho ni ga ma kapas nuria wingi kalong ba kuputu mo to kharbanga umdan hok kin mang one day business ang ni de marwa lang pon ni kapeng ja sungi ke mo kam try sna bu de mo open ya kata ka business barani ngi ka business kata ni ka wi ka kakta kan tak yo nong khi do yo mulai kumha pulai baru kajing kidor long na kajing itu umel kidor na kodom si Angka ketak ini. tak mai na kalian kaseng ni la de ya penbet bang ba inda le biar sesti dia ka surprise checking ini lam lam Ikwa pipi ni dan kapang ikwa kipres di balap Kam do pulit we kam biang. buat kulit buka biang itu memang biasa dalam biasa ke Ini memang